Kum kajing kenmau ya kajing tumu bokong san jong kari ya kajing pensengok tu bat pentip ya kibut themai ha karep karyang ha kan ka ayom liur na kabenta ki Nongrep jong kari ka Viksit Krishi Sankalp Abhiyan Vksa kelas dang ha barok kowe kari menen kesngi ka ak kendai tri ujamang ajar pesan ban beteng hadu ka khar atri ujalio ajar pesan ya kan ka program ka pre kharif campaign ka bakham penya lasdang hapo kajing alam nanti jong u Narendra Modi u menteri rang badu badan burom jong kari lambat u Shivraj Singh Chauhan u menteri badan burom jong katrat karep karyang ka sarkar kami kari India ha Meghalaya ya kan kajing alap lane limpung ya kendo patba la Pyrda ha krishi vigyan kendra East Khasi Hills Sanmer Apashalong na Menteri Badan Buram jong katanat karep karyang ka Dr. M.A. Lingdo kum ka kongsan ha ka jingadon lang kihe na katanat agriculture, horticulture, AH bad veterinary ka ICAR Atari 7 ki start scientist na ka ICAR CAU bad kiwe kitanat haringkat ki Nongrep jong ka district. Habay ekran ha ka digasngi ka Dr. Mrs. M.A. Lingdo kala Penclur ya ki Nongrep panya shimenta na duk kamansim ha kan ni kajing kendo pat ba bat ban shim ya kan ni kabu ban Kyntiew kajing tip bat jing tibet jongki ha ka kamrap da ka baya shimenta ha kajing ya mer jing mut basani bat ya sam jing mut lam bat ki start agriculture ki ban salet shaki shnong ki babon ha barok ki khatwai tili ki block jong ka district bon sin ki Nongrep kim la ban bei phang ya kani ha ka jalla ka jongi naman ka rep ka Riang kadang yad bet tang siya kitray tsaka laning kito kibasu simway bat penrep nakabenta kitray tsaka ini gini ki problems ki baka sorka India kalibertin bat nga kermen hakan ka sibanay ka badon ka program pinla wanwanra siya ka maid of his jongi lakum kita kijingi so to mabon ki Nongrep pidang hapo nakikti nray kani kamday syu kajup banyapo nakakti lawan lam daki machines ki paper nray namar ba kita ki kantot thong rep riang kajong pi ki long ki baritam pi shem jing banyo ko ni power tiller pi shem jing banyo ye kita ki machine pentray kam ki paper pi dia kan ma bakili barok hasatlak kaperthai hilayat siya kamat ki Nongrep kajing ka bakraw ha kajala kajung gadi tangkatan mangimpat la man bensyai si ki Nongrep banaman piadon ki kentot ki berit tang pimyo jing mentoy kabapura na kasorka pidi benang na katakadaw banyarep Riang ban tray rengkat lang lakumno arpongod ki kentot try jaka lai pongod ki kentot try jaka tikini ki skin ki bawan na sarkar kami kinyo mentoy phi nasamahanti we have to figure out a few things for these farmers. I have noticed wherever I go that farmers are complaining about their inability to sustain their production for their livelihoods. We need to figure this out. Land holding systems in the state of Meghalaya are unique only to Meghalaya. Government of India must be told this. We must encourage these farmers to conglomerate together, to work together.